No me sabo ya mama ma okwa aba wo hu me sa bre na dem say ja asede mayera kwan no maba ba pie fidue mu ha Adom TV na wo so a wo hwe no nyira ekra me wo case ene de bre wo me nua ba afia pokua ne dwumadie ena ya law mimi nko bi da enso me dispense na konwa yi na matena se na yetumi atwetwe nkomo mama ma afisia pasoro nko esan say dwada yi a na yesi bro nyadua ye wi a na de chie so na yesi bro nyankasa ena yedi no nti me wo case ana ne nana ya breadfruit dance so lolonyo ene we hia me yi ye ba bedi nkomo bro nya eba yi hihye eba yi ene wa ya fa oba mma ho mra ben na wo ho ebra ye di bro nya ne ma wo do a se ye hwe ni mu se de be ya obi a enche ye kwakwa me kire se akromfo yi ene o mani abre no nti ho be hia se obetena se ye si nkonwa ne yatena na watie nya ma wo do obetimi dia ye no wa wo de abo ho ban bro nya bra ye pie na ye hwe se ne ma betimi akoyi amayen ban twa ye ho mra ye twa ye ho ba yene empanyimfo bedi nkomo titiru ene chief superintendent Joseph Owusu Bempa yekwaba ya da se mame sai ema wakwaba bio me wokesa na na ye bro from Adom Studios ye boawo na emra hodo aya na afo ani so kakra se bia woni obite na wawa no na awarija aba de na abeyo se bia sikasem ho enkomodie na bia obi abu afaso mra no de ne kafa ho wo adwuma mu na ebia nipa wo fa wo no sedia wono etie wani nye ho amra no asem na eka bro nya bre na edure ne ye hwe oba mo ho asem na yedi na yetumi ama wahunu niam ahodo obetumi na de wankasa odi abon ho ban sa bro nya bre ne mra no sedia ebedi aboa wo bra obi asisi wo bro nya bre na obeka na wo twese na yedi nkomo komo no nyame nam di yem nia ba afia pokua vim lady ya dwumade esin naso wodi nkomo efa se fraud ho obi bebi a obebu wafaso oni obi ye nhihye na sikasem tutue bi na bia nipa no wabu wafaso no eno ena yedi ho nkomo na se ye die no ebetimi aboa mo ahunu na senti ne yeto aso na ye de mra de aposifo so kabra ye na ye bedi bronya ye de to aso na o ma yete ase ye nya ye ho nte ase se obi bebu afaso ne to de bia na mra no hyeda emmoa o papa sebe obi a sebe o mesremeka jimifo de mra no hyeda enta na chi wa wani emienu nkosu atua se ade a wudwewi nipa no ono ka kire no se de oka no ye wutirim kesene so enibere nti ubedi akire a wanhwe a ubedi udokno kwa eno te se ye mani ye ma ye nida ho se aboa wo na tumi aboa no bi amu ya mfa so menya ka kire se ye na chief superintendent Joseph Owusu Bempa MTTD wono na wo ye adwuma tema regional command ho no wo ye adwuma wono ye nsaka no ha enawie commander okoresa. Thank you. Bibia boko de. Na ye ka adwuma moyo se ne security bambo ho nsem ne yedie. Ye ka bambo in general no. Then e se ba memitrim ana de ohwe mitrim. Me da sipa ne akwanya menye. Didi ka bi nchabe free Inspector General of Police na tema regional commander DCOP Ojerefi Akrofi. Ye ka se bambo a didi kan no ya na eni kohwe ebi a prosifo na se sojafo na se security establishment e ka se bamba number 1 ye wankasa wo bamba ka se personal safety and security se de obesi ahwe eyie se de obesi ufie obesi secure pono ne mpoma obehwe se de obeya nkomodie mu o expose hu too much se de eba ne se obi o ha ona busuafo nyina ye bedi Yesu awuden no mu nyina bi o matu kwan eko baby akọ dwodwo mo kakra na to Facebook na ese abusia ni nyina krofo ni misa abusia ni panum na tifia na omu nu nyina ebi om se yo London yo Bahamas yo baby so ese fie na dampan na we sa na je se o ma ho kwan ama krofo untumi sie no kwan because krofo na o ba be wiaye no eno nchese yesu entumi mo ya brabo known out there, celebrities, as people call them, no. I mean, you're living a life on social media. Basically, it's been like that. And it can't be. And the Bouma or ratings, no, I mean, there should be. I mean, Mr. Way say, be a buyer, Cassa said, the Bamba, a buyer said, the anything, and that's all mine. I said, the Ben a Bamba for Momo Rano, I can say, Samuel, as well by you. Ye de ne se ye behwe
say yedi enipa begu krom your food patrol enipa omonam mantemu your bicycle patrol nipa omuti cycle so omonam your motorbike patrol ene wo vehicle patrol ye no say 24/7 as the time bia ye because cop baby say bia samre ma ba adwuma be se mu fie de nipa bone for ne ye ne se obetra no abo ago ebia nana ya brefo bia nyiso obeba ide 2 no abe no say ebia de bia between this time ni there's a time say no obi ani fie e na ya na e wo no so wo nto mo hye inside no mo di bone a patrol for na mo hu ti nipa wa kugina bonten no mo wi am so e hodwo na se opie no madwane nti ezia no e free enesa kusi be 15 January no police etwa leave nti edi nipa ni na ye ni bronya ni new year edi nipa ni na e begu krom anopa ewia anwumre ana esa di police numbers nso atu dwase so unya asem bia emfre unua police ni anase wadan for police ni ebia no wada na command center no 191 and 18555 191 and 18555 o credit so uni credit to phone so a ofre beko ha ntu frɛ pɛ na sisi a GPS abe wa register bia ko ba bi o ha amre bi o mse shaman incident bi si be 30 minutes yehu ukɔ ha ise abi okra so akɔ to mi hia mpabone for no so am Roberts intina mobile no am tro ba bi wa man wa na mo number bi kra no mo sere mo ntimbe ba na ise o maye operation be no o mawi nti police for the e be gu krom bebre na ye gu krom bebre na nya yin o se kafra de o ka se to o ka o radio so na no man ni program itie na me see afem o Christ the King ho no so o so bi kra be bo o window na fi se we bu so ase no ma uruko forma ha ntie na ma tembe enya hwe o personal security safety and security no na munya rehwemo police for ho bi o so ye free police for na chair ansa no moba bi o mo ne nam na me emra no betimi ama metumi de mo ankasa masu police se asade e de ama mo se mo nyoye no metimi asu mo se mo antumi amma me ho ban yi is there something like that we be sa oh no dear because we say ECG say o doom light na say bia wa mom nkai a emra no ma me ho kwan se metimi de o makokoto na se aban ye taxes e de tuamuka se mo ye ho ban no bia kwa bi so bambo na mayi amra no betimi aboa me mamatumi assume ana and bi yes enyi cs ho police no ECG for them can different kakra because of the more program schedule mo follow nti bi on be so me power outage bi also mo bo nipa na mane na se bi a nam bi na ope bi a de be she ba awudie na ze kronobo nipa bonifosem no ene ni timetable bi a hard say the Tuesday te bia wo fie ma bibia tumi si na anam say police ye ni ba bia at the same time na bia response time no mum na bia also be fresh bia 1 hour police ni bia ma eno de only if court but you can blame the police but most of the time now I can assure you say within the shortest possible time no police will respond chairman niema hodo I say e ma ye ni da ho na ye hunu say sabre especially around festivities Easter say bronyo say dey yo say ya yetememfo na wo ka bi kire me any say ye yo anase ye bie ye ni ye ni ye san hwe ni biom said the bear bonifo no entumi enyaye yo mi da se pa am say bi ani abre yesu episka krase edi ene emma na ebusuan de be di bronya kronfo ono onye adwuma ha nti kakra wanya no ondo otwen se obegi ashoboto no so be yako nti yemfa sika entu ho bebre se sika no atam bag ma ne boachi emfa so bi anu sade na etwam obi na apese otua ne ka no ko bank no akoni sika ma no so pa na o deposit na nipa na inom tiso yenhwam yi eni se agi nipa di too much oti de si o ni odubiase akokufo onko yi sika no akrofo no ba ho no omotam efiria swabi no ba ko ma omom se da bi aka ba ko emienu na je sa akrofo so omko yi sika nyom no ko bi na so bi na ka kire omo nti abontin se yi ye be di yesu awode na ogina krom na ka ene anwumre na akwa no so diska no beba no 2 billion tito sika no ene 200,000 nti e bia unso obi gina nchen unso we dey unsuspecting just any pa otie ya so waka 2 billion wasem onko fi debe onko na so tetewa akopim se we ready so ko fia na bia moto no didi wachi
no friend of us munshia du urefia na maba ya ye beji 2 billion 2 billion be onyo na ogina yi o ka say 2 billion ogina Adom efe no ka say 2 billion ti e bejo sa agora na video omu befu wan say bi akotutu abo oba na ka say 1.5 o ka say debi o ka 2 billion and one thing na be 2 billion man ha anti kronfo no but eno so da eye bibia e ho because sometimes no say kronfo no hia na uni hwe so a ya na omudwala ipa o. In fact, say genuinely no. For me first country. Genuinely no nse uniska so hu now ba sis can be no ho nti dey na be but o suspect so uska no na oba na obeso do no nso de sie ha say bia nana ya say nso nana ya de multimedia obi nti nana ya pebe 2000 nana ya pe 2000 bi no so dabi me ni hwe nana ya pa okay we do so ni bia na ina se bone no se bia nipa no onko no ndu bone bia na se nani da ho a aso oso ni bia enko na se tramo yi kakra wo mi ne manema be ya ka se dabi chese o hu se we nipa se bia nana ya nti okodufia na se bia asemboni bia to na ya nana ya ho na no ekoye no wo hu so mi nyu me de ma hu hwe nti nipa ne na tem bia no ko bone na okodi enye izi so be ku nipa o nti obi so de bibi katakata nani nti boni na odi nukura wo hu so hu nti enye sa akromfo nti o se diska hwe ho because o mo pa adwuma bi aman o so kakra hye mu nije da bi eni se o ska de be fa car na bi ade be to no ma kakra ko but se sika bebre un se o ti se mribe se tema committee one runabout obi akoyi ska 1.5 o so de kutuaka na o ti de broni nzo to no just if you kakra se o paki na o jabe 1 cd e de to that one so a sa junkies you hu a 1 cd no be bo hwehwe no akoyi de koto wi so when the 1 cd na car there is of no value to him when the 1 cd na ne hia no ti say anaso jabag atum hwi nim enyantum anaso bi okopake ka okrum opaka awie no na oyi bus ni na de gogubutu no atum na okọ na obi ehu anase opaka awie na ska bi kura no oyi da show seat ase akọ obi ehu so da show and now be 2 minutes mi no pe ba na ma bo hwehwe na o matam ediko so na fie nso yenye careful akonfo bebiri o mo bo mo yusu kitchen doors no mo say normally kitchen obi ana ho because of living room a e bia na obi da ho obe nya na reason alarm na se bibi nti of kitchen dia o break here nti ensiki your kitchen door no na fie nso e say no dia aba ne say e bia o si fie na to wala fa onko na hyem o next door kra on kasa no ho nti oto na otisa akonfo aba ho be din so be free police for nti o say neighbors no ba eno so nhyɛ da mmoa say oni obitie ti say de wo ka say bitu me in the middle of a kwam na cars ebidi mani ebidi machi ebidi minchemu no o mahu so obidi ne tie awura me kam ne mani da baabi na nipa nya abotre san afre me e ka ho no sesa ne ma no mu nyina ni tuam no obi anfi na oye wie na afi obi ba bebisam say wo fa obi bi just say yehu eno ka is dem won pa because say Rosika say wan ye gidigidi bia no ebe me say bia nipa bi dwin say bia wadamfo bi kura na say celebrity ebi wadamfo bi na ahia na ebi so obi tebe raka no on funny tin raka mu wadamfo aso on fa raka mu na nipa also bia cars was left me left say and ebi wo manim na ebi wo machi omo nyina hu say obi ba akokra so light wo de kam mu hwe de ekoso e wo me kam ana Ghana so ade ba kono say na nkrofo so tuo pa unza gan culture ne nia ti unifa akobi tumi tuo bi kra boba nim na eso de hunhuna sa mbibi sa me ka sa me ko tu nipa ku bi almost you ba said ya musumu ye because mu so bi wotu a ya na as a process sa di pa no de be fema na say even after asemasi na ebi anka me kratue na anka me body panitua e na so free mu podem pra no kra the hustler me fem no enti enye makono kra say you would want to even learn anything about it too said about the bo wa ho ban enye sa na yeti unse ya na de mra no kan mra se say o se obi bisa me sa na so me ka bo obi na se if an hospital na se mba police station be report I didn't know say mu detain now someone be because be no hospital na me say mra no kan no say o ye suspect they say true no asem and they say all offenses are bailable boni bia be dibia itumi ema bail into mo ba no bia be bailu keke no be bailu no say so pay odwane ayehwe na wona de no beba so this aneti na we na omo hu a obi antumi
so I said the CEO La Paz and police in patrol. I mean that's what came into my mind that day. I don't know because baby I want to say no. Because I'm for video La Paz dey say for video until go for who dey ekoso. But be a share fee. In say I had no problem back on no. E bia asemu sie bia gas bi crash explode baby. Also dwane no obi e kohwe. Oda say ko video. Na am interest no. Bi a tanker no omako gina ho no obi a yin phone na explode na ko nipa mo. Ntiwe no o ma no mo video no. Komo frɛ 191 say 18555 na. Second police station where motor come be in no time. O ma gi obi bi kra come be to me achi so mo. Na but hana I say security you know yen sheda am serious say obi robo obi na the way you phone na we try enti na area me wo case ye sinkonya ye pese ye church amanfo niema ye se ye hwe de ehunu ye se ye suspicious na se nipa no ne won kasa no wa ya akakra no your neighbor wonnim no ba na bibi si a ubetimi kwan obefa so se de ba ebetimi aboa ye ho because ato me ebetimi ato ebetimi ato ofoforo emfa ho e bia ebetimi to police ni kra just in case one day on share uniform or se fiata no so drive it can happen to that person the edikan se me ko ba bia na bibi asie den na ese me yem de bom ho ban de etoso mienu se etomia process ben na ese me fam ena afa wo a wugina nchen so hu se bibi koso den na ese wo me da si de edikan no se bia wo otoka mu a wo kono de kan ni se ahwehwe ne de under no circumstances no se uruba form se obi bo prum se ruahwe bra form eni so ye o attempt se ko bo anko bi omo be attract ni person no akwe criminal nti number 1 na esi no ka mu esi no enu se another question ba do baby a ho hu a titu anaju say ya enya advisable so obi ruru akofom so o ka say to police for ampa to mampa kra dan for bi obi bi ni do okoso no na ba ko fa hafa no phone e di dwan so police ni e o circle nti se eto a eno ani se we o mo fa phone ko na akoy problem because unya phone bi na there poli 191 no so nti we no bystanders there come betuma boa no nse se come betwa nipa krom no so munya no say o CCTV bi am ho nti say wo phone no so is more than CCTV camera nti incident bi because wa unsuspicious character o na so twa abroche nya no na boa asema si unu so fa ho adi na obi gina ni fie no atwa na de ba clear na say akromfo atamachi show mu nyina bebre CCTV no ana so obi gina no ba bi ni fie ba bi no atwa ba ha de be say ye film nipa kro no a victim no eno ho hia suspect ni hia victim ni CCTV na ye adwuma bebre ye adwuma eguso a ye o me store bebre un set se ko other places na street bia kakra de kan original say ka ba ko ho de ba ko was just traffic lights na sepe nti ba ko bo traffic lights na sepe ba o miss see ade contest on betuma hu those people who committed adwuma because nipa ho monitor ntom come play back o be hu se no mo share max nkwa their faces will show clear na adin so esi a ye nim some group of people be a target them nti say okay na o neighbor nso eni so me ka say bia no nya dan for bia kunu fie kodi no so me di do da bi but at least also nya o neighbor number because say bia kunu for number fie kura na o ko e call am ti social bia call on be attack you do test you neighbor say now to me o be free police na bibiri nso ho a etu asem kan o ma tutu ni bi so mo de bom ho ban ba se kronfo eba ni fia na no hopo sa etu no kra no agya to baby o mo timi ntu enye say ye di to gina so a hu say yes ana obi okra fa to nyina no so obi on fa to nyina no so ono o secure place a kronfo no gina bonten ba obi kan so nipa kuma ya na police for mo le ekere no say entrene sin kukum nipa o na say ukra to na say na di to ni ye dey ana say ntu pump action e kra u gina brosan so as kronfo gina fo is nipa kuma ya nti o twa sa am na adwane no offer police for nti ye na ikunku nipa je na beku because o to di a uko to pe ozo so tu say ye bom ehwe wada for di papa so bo ni tua kum na nipa no ba no say ono obeku nipa no ba no nya offer oncho e police no e so je no edu ono ba na ni na ho onya obeku so onwe tie so bo ho ban to ni say we oba ho a unya na nti umpeso obeku no kra de to ebo na na police for na ye chi ba ko a o maka na ebe na ya na neighborhood watch committee no so ya na hu hia branch kakra mo mantem o mo kam ho boma
police for be mo tete na take home fingerprint say be omo so omo medane akronfo ha society no na omo ho a dia bosume so na e bia say if bia mo kakra bia no agina de momo eno so eboa pa so nti enyina ahweyi ne hia ahweyi pa na bronye e bia ko internet no say so how be ts kasi obenya say fraud no in fact doso na wako school unku school ye unu si akọ school no kra no data si ade kra mutumi frɛ no wa we ne ayi MLB ha besin koji ha nje no ya na enya hwie kakra hwe a okoye ti obi a ani brade kakra bi a sa de nso bituma to to le bi su kra na asofo ebi no kra to mi bie social media so Instagram ni ade ma wo mo force de o mo picture ka ho se o si mesi o si o mehu ayi kire beto oyire bi osu de kire bi asofo no feel no so na fake account ni nyina ye nsema hodo a esi edi ho komo because people are wild bronya brei kofo ani abre so o medi bronya ne bi nti akronfo so aye wild so o medi bronya ne bi eno nti na ye tena se ne adwene wo bamba ho ye ntwa ye ho aba sima bi na fe ya san ato ankomo so ye tete ye ho na atumi abo ama ya boye ho ban ye Starden share jumedie ni bi Starden medase ya ma kwaba menya ka cho se fia pokuya vim lady na konya na msiswe ya medi ho chia media ma no ye party tete e dia ma omo a etore bia na sei binti eni je nhede ni fia bronya wo ba bedi nkokoi wo munya bi nwe ofunko funu no kura wo ba wie wo munya bi nwe nti menu aba onum se e ba no se ye nya doye ma wo mo a wo mtie yen ehwe a wo ye ho adwuma yi papa sada ena jumedi ba ko ba ba so page event center for real concept memene day anapa na to say ye de no bro 30 Ghana duane eka ho 30 Ghana memene dawi ana is Monday 24th and ye de jumedi ne bro 24th Monday anapa no ndu sharp na ye de ahehye so it's a family day out 30 Ghana ne nkwale 30 de da form nti ne nkwale mpie kakra duane ka ho page event center and ye no so de be ya you come and enjoy a little afidi mu nyina na wa break kakra nti ne nkwala nsase mu ne mu nkomo na mo planning for 2019 yenko kwan so na ye misa se kwan so se na ye se yetumi ye enema na mema okwan mo atumi afre be pese odwene de ato pen e ba no bambo wankasa asema ato pen bi a amro ba bi attack wa ha me de ba na mu se nkrofo asofa pa because who we also hwe me so kra bi ato me pen da no baba jama honorable wo mu de atuo si ne so woni fie ya na de se ahomte to de bi na wa yire hwa ye de obe se obebo ho ban so etumi to wo kwa so wonim de ebesi bi ato pen obetumi afre na watumi ache wo de se de be ya na ebesua bibia free mu na okronfo no enya ye me de ene na me fom so ne se me room glass de aba fom no so petro na nani me kai mu ti ohwo wo mintumi ma ohwo no nkobe na me roba afom se ebonefo no same ya no etumi sa de ente se enti wo bom tu okumi ankokum kwa me am fom so enti wo de na wayo bi wo ha na bia waye bibia pepepe nso ato wo kwam ebe 030221701702 703704 ye be homa no enche o dwendwene ho akeka esi ani anafe ye de ho nkomo na obi so esua bibi de free mu ma yensan emma ye post panyi chief superintendent Joseph Usubempa yensan ma na kwa ba MTTD ewo tema regional commander ho eno ye adwuma all correct sabium thank you yankọ kwa so brebre accident de tesi sabre pa de obi hu yesi ya na abayifo na sore de tore bia otum se de ma hye bonsam kwa boya mani ansa ye be ba ho no ye ko boase kwabna wa homaso kwabna kwa ba fa nana so we de na me hye me pa ba boase de akromfo no wa pa you editanka apoifo no so ba fa ba ya don't we me so fra na ye di nkomo afa phone no so o satie ho wo TV no so e be ha dwene kakra enti o fra wo de ni nkomo phone no so na wa mania wo na na se wo a e bi ato pen no wa be boy amane na yesua be bi afrim to aso you good asi me be fine next call me so dem kan no an obu so ye me pa cha bebre o fra ye ni nkomo fa phone no so
na me ntie TV no because delay kakra wo mto wan hwa na ayo say ebi aminyande so ne age so phone so dada de owa homa so Ernest na odi akwaba hello yo Ernest free so yenko ekwan so jojo so na yenhwe se de ne emekọ 2017 2018 ya yebekọ 2019 mu de na ese ayo yebenom sa na yenom sa yenfa ntwika pacho there be you see the process for ya dwen say so no monsa ihu a ebetete baabi ankofo no monsa no say bru show me no mo ko tete baabi ankofo no monsa ebetete o nti so no monsa na alcohol limit na o say o bia body no 0.08 no senka wa no mkra kai ana obi oso na ebia obibi o mse carry forward do no previous day no ade be check na ebe 1 point bibi nti no still abro so na sa tramon de ka no de this is the hospital my doctor check afi ne yepe mfidi ade be ye nti baby a o say ehwe pa temase yakọ almost all the lorry terminals ne drivers no ene o makọ kasa cowness no so edu samre ya ehiomo support pa because baby o ha o say o mo traffic abakrom na o mutumi ti sales na o say o mo ye no baby o so o mo enya asante ase o mutumi tum internal driver for ndimrika 10 na nti accident e kan sabre kokozi ma obi o ma me fa ma me je na yin to aso ma me je akwaba hello mami akwaba maha na yebeka senyamisha woni mudwumade pa mo ya maye mami we de mefa wakwanya so na makasem kakra me say ye dagana fo nyina na woni bibi a police fo ya samwa wo kaminya bi adwuma wo to boot na okase bambu ni to boot wa na senko fo bi gina wo kranya asam ketwa that is omutane say bia obi ni ho a the police fo pe ni one mo mechi ayi bibi binna no ye duma wa adomi bri akoso mu adomi bri to butuo is the said o sika no no so ebo anade betena a police fo nyina free ho na bia call no nko ati bridge ni so no ye duma enti no so ya de ha jepa because obi should to this year e dey scanning no po go down kuntima me tro ya kanu mo sha hunni ho duma mai yo be da se ba pa o se adomi bridge bono ndu ana post for na dwane dan nti ya na wo so chale body no be firewood na ya na obre wo m kakra but still say adwuma no so mutumi eyo kwabla wa homa so kwabla kwaba ya na mami yo ya nkwa yo mami da se wie mi choti fo nyina no ma je so yo nyame adoma ewie ensema ya te wo ene asimbro ko nyaare ketwa polisi fo na yesro mo se ombehwe na oma boye wo asimbro ku Asibreku Asin North District 150 mantemu ene Arabes attack ye enya de ketwa kroni nyina na Arabes attack mu enya de ketwa e wa ha mu se kroni ye kura eso nanso police for e wo me mienu pe e wo krom ha mu sei enti de na si ye ne bomama na ye de si ne poten ene ne si Arabes for attack e wo Asibreku nya de ketwa kronu mu mrewane kokora nyina na asori a mu dwane enye are ketwa menu aba no sa asam no she dan kan kire mi o asama si potin no nya kan kire mi ama obesi attack mu kwan ba so si sen himfa ene si ye de brebe CMB eye koko depo ba kwa o Asimbreku oma betake omo sika oma befa enye sika kuma omo wieye tututu kuro mu mrewane kokora nyina asori a mu dwane e okuro mi ha mse nya de ketwa na ye besere se aban behwe ma kuro ne so de ne nso obehwe na odi police fo ba ko mienu bi aba beka omo ha na yatimi ahamba bo na timi aye akoso amaye enne nya de ketwa esi wo ha isi masem kakra no mesre da se bambo na ye ka ho asem na bia ni nti obi wo ha na o keep save e won office na o de sika gu mo office ho na bank for na brano ma babaji ebisi e wo eye industrial industrial area right e ma honom keep your musika na bank for na babaji wi ase na konfo attack wo mo sometimes e to be asem say si na police station wo kwa ye say kai ni ho nti fantastic mi enko
paper no cry betwere pen e bi ne ho nti e chese ya na akwansidie na uko police station amesra uko mo bi be la ituaka ya me da se bail free na usafa taxi ka ho police for no asede say usi bail e free bail dey free obi aka tell say bail na nipa bebre ya na ukosandi surety obi a ukobili obi na free surety ya na nipa amonte the surety responsibility ase the tell say akoyi a okobo krono na so okodi ewe a me best pay bail money odwane a wo ne eba bi busa ne free ko free bo monte ase so koma nua bi be no dimirika ba sanity bail yokoba bia obi ka say tieska bia and obi also the case be called police station or my refuse case no me so police station be ogbo a hwana hu no so mi hu nkran ba ko na mka me so oko station officer there be crime officer akono there be district commander akono there be yon penny for ho this obi ka say o case ni mintia ko papa bi no a ekushia baby say community engagement o say ne baby because say no na oko police station bi and o say papa na say wanya anye de so ye de a o be ka say anye de so nam say there be nya sanity kra ti me frɛ ho no just panu bi na o ya we papa na the police to mkash ni tram say there be nya sanity so police na police to no for so nya nya ba ko pe o so ne banum bat o so anya anya de ne jama nka e nya ma nka ukosuso ni pa mu a eno cry offense so na de o kan ma wakaka Adom bridge no ye share police post ankasa o so eno se no mo ko je se nya so mo fro bi ne call post ankasa si ho na yi friends assembly ku so police for 2 pen no ibi an exaggeration be ma wa pa say police post cry mfa nipa 2 ko na the whole town police for me ne pe na me ni de adwuma be no be nti bi o ha no bi o mo we sema ye ka say o mo ko diska de be good depo wi ho no amro be ya nheda nko ho na o ma ko diska bi o ni betu aka o ma ko yi o bank no ma so scan de che na o di o ma chi beji ZDC o enu ade bi ase no eno e bi a police for kan wa say say obi a anye sa de no ma won kwa na police say ye nkonkoche amroba suspect ana bibi na ye fa taxi ye eno no say I did not say be a do koya arrest no ono responsibility o say man is ke bia so mfa de but ono abefa ko na ya na nkrofo aka sisi akra de cars no aba police station bia wo kwa ka wo benya bia de koya arrest nti zo say fa taxi mi enko tieska na ma paper intro so ni sa no no ya na debele ni sesi kra ya ko report ma penny na ade na ya musumu gina kwa so aya motetesa na mu nyina kwam enra me da se pa sa se mbise ya enra yokoba bi ma ombusa me on se Ghana ya obi ka se bi se no policeman no law nti bia papa mu lawyer penmu bi judge penmu bi na se ni patitru bi se bi na oduru ba bi a onum se ni so far shoulder of the road but here benkum ni fa police ni bi no nam ho so ho nti ese motete da bi o motete because so kwa brocha police no no ogira kwa ni fifi nti o musuro police se hwe wa brocha o nte ba bi a da bi o motete na say committee 12 round about so mama nko no kan shimra kwadwo wa homa so kwadwo akwaba yeah na yo yen kwadwo mommy pese mbiza se okoto krono boso na bia okita weapon bi wa ubeti ya isi ana me sim pese okoto krono boso hello okoto krono boso na bia wo weapon bi wa utimi kuni pani straight away anase meda se pa no asembisa utimi prano meda se Florence and ma sia ochre happy birthday to you kunu Samuel sia ochre and the fear Awudome estate e de ba yenko wo fa ya ansa na ye be yi sa asembisa we anu ma me ko wo fa ya ho ne wo fa ya kwa ba yana wo fa yenko e bi atume pen wo mampon kwaso na kama atum yana atum no mampon kwaso na mitini jawuro bu yewie na me ba ya me ba beduru swami ana me fa police station me ko report me ko ya humbu ja me se na mu omuji omfa bi na me se ai dia ya na me kan se sika na almost does na so we no so papa die almost so thank you for report to us no aguna don ha na ha die na so yi die police case asem die unu me say hello Meteo
police case assembly around robbery a national issue. The Kaka was a petrol program. Woman, and I'm if you say, give you a better case on the ground, there's nobody corresponding direct to a police. So make Kaka woman fee. But then you're Robbie, if you can know what they see, yes, and they'll bet you for Nanka boy. Nami, Bahana, maybe she are a free. I'm gonna very out police, very you are gonna the track a cran and music. Like to be a family, so hero, I walk a queen more zero. And I'm meeting and I'm saying, the wish I'm a crown and say, as long as I can be a top, I will wash here. Now, I mean, say, who can any view? It will do me can highlight and I'm getting what I said, make us say, I'm a young touch like not to be human. After the moon, to occupy my minimum crown, one of you, sheep, and I'm here saying you took out and be so many. Then what we see so much and some of Halami and some of her. Some may highlight now, and the first one of man, one in short. I'm see you and a woman cannot. If you put no grapoing, you can't go from to table to years. You can the care of moon, the man who more is a more PPR. Madame Savapa, and oh, dear, watch him and try home, Yaba. As a misani, a bemo modini, Ibiano, let me abo me a share we, your covers here. And if you had a case, Anaa, Yadebro, a boy jay, and now Chabisimo, a brunner, Braylunti, na yes, she be a cranny, dear boy, home buying. You be a phone line now, be at a more be a tumo pain. Moso mo chemo the evangelist Patrick Inchi wo Cape Coast the answer ka watch no ya dase National Communication Authority for Madam Asepapa wo mo se me ndi book na menkan enti me bronya the Ghana's digital agenda, our contribution in 2018 towards Ghana's digital agenda the book na e de abreme ya dase mekan na yakoyedim na digital agenda the post for the yedin but you've gone digital na kakra somewhere na kase pa still much paper so oh paper na de iguso etro mi se enche bi e paper is you know iguso yan call fire there no your fire so on am highway no who light eno no me tufusa wo hu bi akukuduro obi okra bare omutumi di bibi e block kwan na enye bia kase bia wo ka kase a betumi di abo no watwam wo hu amankofo na aka no so ko ba ko page na pe na kwan na si untumi reverse because we so no o ma chamu mi ensan wo hu no so ogina na o curious so hu se die na si on the highway so wo hu touch light na touch light hu a anadwu so wo hu nti e so obi anam aye ahweyi anadwu sa de untumi ko gigina ekwan mu sa se na kojo wo no connection so o si onu pacho kwadwo de no o si so obi ukoto se bia obi di obi bone na weapon obetimi ato ekunu eno no ehu tesa asem ne mfa ho nyese mfa ho asach ujira ho a na chese ukoto so obi kratuori so obi so enchese bia hoye udini o ebi se 37 hasa na obi no obi de ne ka of course okoje no konfo na omo di ka chi so ma di ka no be bo omo media fo ikura kan so ma ya de pa che ko yim se no omo nya kronfo nipa kron okoje sika na kopeso omo kokuno na nsi ati say police ni a escort a bus ono wasi a oni amobesa ha police omu na omu so gina ho na so awokra tu nkwa de ntu ta yesa de a obe enfonso because e bia nipa kro okra tu no obi attack no e no so e bi okra waji ni tu na free nsem na say who the unfortunate incident is you money na mu ana said I say because if you can't be sure now ukra weapon who say ukra weapon di no bi so awonyende ha wo fie no say bi obi ebe next house obe attack and utumi ko e bia obeko pra no se bia ya ko hwehwe se bia ba se utwam keka na hu se bia obi bi kratu je bia obi okro no ochiesi kronfo ho anwe ya se pay na kronfo na nkasa no okọ nti tutu basabasa no e na mame nka we kakra mfa so na obusa se ya ekrofo tete no ye hye na tete ohun na ise me say 12 round about to say na say na dwubia me ko gina ho amese trotro no bia amfo bi ko so mo pese o be ya fa ho o manya fa so mbeche nti bi o ho a edu ko pake odua na sem jona mehwe so bia so o me discipline o mo fa ho bi because see discipline will be definition is doing something that you have not been
told to do. Oh, na say ebi who say police ni gina ho. You see ebu mra so nto say nyina discipline. Nya say who say police ni gina ho ana mra so frenchim otwe no wa na fe do bia e do. Say kan ne nkasa anka wo begina ho mama ye di mra so asa nka nye bad. Eye ho say nka nipa e na won say police ni gina ho na mu nyina ma e life fine. Boso me da bia one day poni ho pe na say nyina ni mra so mra so di e din. Problem no. Police for the binom so e so da ni mra so sa. Any day enye tu so obi ko kev so enye so ba papa. No, we post for that be so cry and say then nimra so. Mra na omo akura no omo say then ni bi ne. Obi wa bete hwe no no kwa na timu hu de oyo. Wa hu say we dey. No say ye ka ho asem. Say bi omo manya ska no enche say o say wa bizu. We ka say road is say be omo misu bicycle, omo misu motor, omo misu car. Omo no so. Omo na form no the door so pa. Omo so me important road is ntinye say usi V8 ntina na mfinfin na pempen ye chiwa no be din trust say office of the president omboa omo nye hu ntimi se ka kire nkra no na obi ka say nkra ne omo so be chi omo na mse se bia uni ho na nkra no kwa kwa o say ya me uni me yi wadi obi antu me yi obi adi ofa mfinfin amra no se chi no this say bia your specific ambulance ni police car fire service ni ono ntumi fa mfinfin na government officials bi tenye se obi auto V8 bia akoto siren dem na mfinfin na ade abufu pa na obi timi fere say commander me di traffic me ko fie nkrofo yi afa ho kofo mpesa ade no kra de say check here no pa nti stress obia enye discipline na ade ba ko ehu pa yes 24 25 26 sa 3 days we last year ho nkwa accident see nkwa mako 105 3 days peno 3 days I no cry and crying and cry 55 all over the country and cry 55 temadem say ya de kakra 4 for 3 days because that time no kofono msa drive basa and I be on say commercial vehicles no kakra bi o private temasi statistics or how sha for nkwa private nkwa first 3 quarters of last year 580 private for nim private o here commercial 137 akitu omnimra so and branch say also a training a commercial for no ka kwajo driver's license because ebusa say afimu why training o kwa na de amount nti onya ka ba ko on training bia sa ame fancy na ye na wase papa emom say eye Kenya ase hafo police for mo adwuma da me anim no credit cantonment police for so me mo ma ba so esi ye che say wo me kra me se ma bre ko mo se de be mo sa ye be ye adwuma na me yawe de be kwa kosi enti me mo ma ba so ne adwuma de ya wo mo ye ewo ho ye be da wase say to nsa frɛ wo wa Reverend Father Samson and wa woda happy birthday to you. Now dear now Sima just some few seconds what they etu ye force abre just the be two fun say enyina enye ahwe onu munsa nkoka ka so opa no munsa but the fee nkoka ka onu munsa ka de nkokra na rikatente faso nusu na otwika so abufuo na Christmas yin kase no na wo behwe e de abe pesika nipa ka ba ko fa nipa ten kwa nipa enkwa ne crowd ka ba ko 55 na wase so nyina na kwa nhia na kokunkumomo na di asedi abeto abusuan so te se so obi anya hwe ni nyina Yesu awode ni na asumdwemu na ene anije kwan so ya bada wase papa chief superintendent Joseph Owusu Bempa ene sakan me didi Yesu waso ya bibia efrim komo ayede obebo ho ban na mesoma ba ho ban se de be a obonefo no ensa enkan ya makraw kwan bia so na wohwe se ne se ebeba so a onye aba me wo case na afia de bebe na mom page event center the dwumade bi bro for real concept here say family event out nti family day out sorry the bro 30 Ghana cedis ubedidi e de aka ho nti bomode afrɛ na bepel ticket ni benya sa abra multimedia ubenya bi 0246 5063 810246506381 Friday bebe ticket ni yes how the abra multimedia ubenya ticket bi na watumi atoye fancy na dwumade ahodo a eto so kai 7 minutes day so ade a dwumade ba so Adom ye Carol no beba so minute da National Theatre tickets here 20 Ghana and 10 Ghana ya share 3 to 6 and 8 to 11 no be share ya wo ho ye de sia na me wo case na na de abawie ye me nua ba efia pokua adwumade na mtena mu na ya brefo dan so enimde ye wonda sene